muzubesha ye nico gituma umwanditsi yavuze ngo ngurusha ibintu byose gushukana uramushuka. Haleluya! Kongera haleluya! Bamumuka ubaha Imana, tinya Imana, umvira Imana, winjire mu mbaraga z'umwuka gusa. Tuza abantu bamize Yesu Kristo mu mitima yabo. Morodekayi yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho, birategekwa bamutambagije aho bamusebereje, kandi uwamutambagije iwe wa. Haleluya! Haleluya! Banzurebe kugira inama, banzurebe nibataranga mutima. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Ndumva arasa naho nashatse ngo isomo nanjye nateguye tibyari bihuye, ariko ndabihuza, mbonye ko mbihuza. Ni nka kumutima umbwiye ko ndi bubihuza. Kubara igice cya 14 n'umurongo wa 6 kugera ku murongo w'8, ya nshuti yacu izisoma isome. Ndaza kubabaza kandi mwe mwiteguye icyo ndi bubabaze ko muri bose kugisubiza. Nikibatsinda muzoba mutsinzwe nyine, tsindwa kandi kuza kuba mu mwana. Soma kubara 14 umurongo wa 6 n'umurongo kugera ku murongo w'8. Badafite za Bibiliya musome muri telefone ntakibazo. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, aho babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira, azatujyana muri icyo gihugu, akiduhe kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Amen. Amen. Naho hariho indirimbo ingizemo nk'igihe mugenzi wanjye arabizi, uwo mvuze madame. ariko nawe ndamwakiriye, ndakwakiriye buriya nubwo bakwakiriye ndakwiyakiriye njenyine. Bakaza kabisa. Buriya rero kujana amaze kubona ko ari byiza kuza mvuga, navuga ibitari byo twashika kambwira atari ko nyamara birya sibyo. Kako kwiza. Indirimbo ivuga ngo kuko yabivuze, kuko ari data wabivuze bizoshika. Ivugo yiwe ni hamwe, ni ukuvuga ngo iyo yavuze ni hamwe. Nimara mbabaza ko kantu ariko indirimbo iba ko murayibuka ngaho, nimara mwumva ibitangaza. Ivugo yiwe ni hame, tegerezo munsi n'isaha, ugari data wabivuze bizoja birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Mureke mbabazi, kuko ari data wabivuze bizogira gute? Ibiki ni ibiki yavuze bimwe mwe nk'abavuga nk'abiki amasezerano. Kimubona mureke mberekere rikize kinezeza. Hari indirimbo tse turirimba noneho tukazinjiza amarangamutima yacu, twamara kuzinjiza amarangamutima tukumva ibyo twumva ko ari by'Imana yavuze.
ubundi mu bigeragezo ni umugabane umwe twahawe kandi bitegerezwa gushika. Yabwiye intumwa arabwira ngo ndabasize, ariko aho mbasize ni mu kaga, kuko ariwe wabivuze bizagira gute. Yavuze ngo ese yatwigisha hejuru y'iki? Uko byagize gute? Uko byagize gute? Ngiye ndaza kubyongera. Yosuwa ntimubise uburyo yamuvuze. Ndaza kubabwira ibyo Yosuwa yavuze, ibyo avuga ibitategetswe. Yosuwa nashatse ngo mbihuze, nta n'imbindurasije tireka nihuze n'iyi, niho biza gusa neza. Ibyo Imana yavuze ku buzima bwawe si byiza gusa. Ibyo yavuze byose izabisohoza. Umwonga yavuze uzocamo, Pawulo yaranditse ngo tugendera ku byo Kristo yatwanditseho. Ni nacyo gituma umwanditsi yanditse aravuga ngo sisi ni barua inayosomwa na watu wote. Dufite ibyo dusomwaho twanditswe bizashika. Niyo mpamvu dufite abakristo b'abana. Nicyo kibazo dufite. Ibyo yavuze nzajya hanze, ibyo yavuze nzatunga imodoka, ibyo yavuze ni ubuzima bwiza, ibyo kandi twayiririmba. Ntiwari ubonye ko twari tugiye kugenda amasezerano? Ega nayo arimo, hayo guhura n'intambara harimo, harimo. Ushize nagiye kwigisha ahantu ngo ndangize, umupastor arambira ngo umupastiri nk'ibyo bintu wigishe ngo ube nk'uhindura gato, ngo abantu ngo zari kirite ebyiri, amateraniro abiri, ngo abantu bahanye ubwoba. Ndamubwira ngo kubihindura no kuhindagura ndabishoboye, kuriya niko Imana yampaye mu gitondo. Ugende wowe uzoza ubahendahenda ubahungure, niho uzobashitsayo. Uko twobazanya twese umuntu akazagenda atungura umuntu ukamuza ngo ese niki cyakuzanye. Hari ababura icyabazanye bakabura n'icyo bambwira. Imana umuvuga ubutumwa yabivuze, yavuze Yosuwa yari afite se na nyina baramubyaye nawe, ngo amare kumubyara arakura, ngo amare gukura agirirwa icyizere n'Imana, ngo amare kugirirwa icyizere n'Imana nanone agirirwa icyizere na Mose. Ndaza kubigarukaho nyuma. Baje gutata, ngo bave gutata baraza, yabivuze amakuru bavuze. Ariko Mose Yosuwa amaze guhamagarwa, hari ibintu bigera kuri 4 yatinye, 4. Kandi nibwo buzima bw'abantu, hari ibintu 4 Yosuwa yatinye, kandi n'umuntu wese ashobora gutinya. Noneho mbabwire n'uburyo Imana yari kimubwire ayaha yatinye. Iyo umuntu ayatinya kubera umurimo w'Imana, iyo umuntu afite ubwoba bw'umurimo w'Imana, iyo umuntu afite ubwoba bw'ibyo agiye gushirwamo, Imana izimubwira, izivugana nawe, irakubwira ko urakora iki. Ife kuza gusa aho ikubwira kubera kwicara aho ngaho. Nanje naje no kubwira ukuye Imana. Ijambo rya mbere ngo Yosuwa yaritinyuke, kandi nanje byambayeho, yabivuze.
yabivuze ngo hariho abapasitori ni kuri kw'ijambo ry'Imana ngira ubwoba zanumva ubwoba mu nda yanjye iyo umuntu ahaye avuga ngo agiye kuba umupasitori ngira ubwoba butaragira abandi bantu nzanjuguma nzananirwa no kuza gusiga umuntu amavuta kugira ngo abe umupasitori kubera iki ijambo rya mbere ubushize numvise umuntu ambwira antelefone nka gatatu ngo arashaka kuvuga ubutumwa ngo muhe umwanya nibaza umuntu gutinyuka gusaba kuja mu yeme nje sinobushobora gusaba ngo nje kuvuga ubutumwa ubwoba ngira nzanatekereza ngo ese ndatanga iki none ngo umuntu ukarandika ngo ndasabye kuzaza kuvuga ubutumwa yambaye Yosuwa yaritinye wenyine ngo arireba ngo yumva ubwoba aritinya aravuga ngo ndiki njyewe kugira ngo Imana intume ngiki ikimenyetso kimwe kize kigaragaza umuntu yahamagawe n'Imana agira ubwoba mu nda ye agira ubwoba mu mutima we azatinya ngo amare gutinya hariho ijambo Imana yaramubwiye ngo uko nabanye na Mose ntwabibonye yamubwiye ibintu yabonye uko nabanye na Mose niko nzabana nawe aravuga ati ki ni sawa Yosuwa igice cya 2:5b aje ku ijambo rya kabiri ngo yatinye ubwoko bwawe Yosuwa yari yarabonye ubwoko bw'Abanyesirayeli arabitegereza arabagenzura amenya inzira zabo amenya intege nke zabo amenya kutumvira amenya uburyo ari intagondwa noneho rero ngo areba aravuga ati njyewe aba bantu kubayobora bizangora ngo atinye ubwoko ariko hariho ijambo Imana yaramubwiye ngo uyu munsi ndatangira kugukuza mu maso yabo ese turi kumwe ndatangira kugukuza ko ndategura isomo rivuga ngo gukuzwa n'Imana hariho abantu bari mu kwikuza hariho n'abakujijwe n'umuryango hariho n'abandi bakujijwe n'amafaranga amafaranga azasaza kuza umuntu hazamuzamura ifaranga n'amashuri n'izina n'akazi ariko gukuzwa n'Imana ikavangira gukuza tizishingira ku ifaranga tizishingira kakantu sinje kubivuga cyane ngo ni gitangaza ariko nabyo biza bigenda bintangaza buri gihe kumva umuntu arambe ngo ariko nguze uburyo ngukunda titungana imyaka ye swate ni mukuru cyangwa se ni muto ni umusaza cyangwa se ni mukecuru ni umusore cyangwa se ni inkumi nkumva arambuye undi akanandika iyo nirebye kibaza icyo nkundiye kandi hariho abantu bamwe bazagira bagize imyaka 5 ntawe urababwira ko abakunda uzi kumara imyaka 5 ndabundi urakubwira ngo aragukunda wamara ukikakaza muri gitangaza ki wakwitonza ahubwo ukabaza Imana iramubwira ngo witinya bugiye kuyobora ntugire ubwoba uwo muri mugiye kwinjiramo ndaza kwabwira indege nk'amakosa ya Yosuwa Imana iramubwira ngo uyu munsi uwereye umunsi wa none uyu nkubwiye ndatangira kuzamura akanako aravuga atashi naringize ubwoba nari mfuye ariko abantu ukuntu twabaye kubera aho yaragiye kandi muribuka ko Mose yayoboye abantu abayoboza inkoni ariko Yosuwa yahawe icumu haramwa ngo we no kurwana Mose iminsi yayoboye yose nta ntambara yahuye nayo oya harwanye Yosuwa aramubwira ngo nugera mu gihugu cy'Abahiti n'Abahivi n'Abayebusi n'Abanyakanani n'Abagirigashi n'Abamori yaramoko 7 aramubwira ngo ugiye guhangana nabo Yosuwa ngo agira ubwoba
iki naco n'ikindi kintu yatinye. None ngo agitinye usomye muri Yosuwa igice cya mbere n'umurongo wa 5. Imana irambwira ngo nta muntu numwe warinda kuguhagarara imbere, nta muntu uzoguhagarara imbere. Niwe muntu wabwiwe amagambo ateye ubwoba. Icyakane nimara ninjirega mu isomo. Icyakane ngo yatinye Imana. Umunsi mose ngo abwire Imana ngo aba bantu ngo nubica urupfu rusanzwe. Hako Imana niyo ya mbere. Ngo nubica urupfu rusanzwe ngo ntibazamenya ko ari we wampamagaye kandi turi kumwe. None ndagusabye kora tekinike yawe. Imana yamaze atese nico ushaka ati ushaka ngo mbice ubundi buryo ati nibyo nshaka nyine n'ubundi nibyo nagusabye. Naho Yosuwa yari ari kumwe na Mose yabibona. Kurya Kora na Dotani na Abiramu bari batatu bari bagomeye Mose. Imana iramubwira ngo babwire bazane n'abana babo n'abakobwa babo n'abahungu n'ibintu byabo ubazane baze. Baraza kuko twicaye gutyo ngo mari Imana yamayasamurise. Bama bamanuka bucece. Ta muntu wavuze ngo yo ngo turapfa. Ariko Imana niyo ya mbere. Ubundi gukorera Imana niyo ya mbere. Uko muzamubona nuko gusa nuko batwigishije kwihangana. Kuko isi yomira abantu tubishatse. N'ubu baracyaye bamanuka. Noneho ngo Yosuwa arabibona. Abona uburyo abantu dorongeye kandi ngo barangize Imana yamigarura n'utwatsi twose yamihafurira bien. Kuko ariyo hageze gute ngaho subiramo da ube souple. Hallelujah. Ugaridata wabivuze bizoshika. Subiramo. Ugaridata wabivuze bizoshika. Sema hallelujah. Imana yari yamaze kumubwira ngo uko nabanye na Mose niko nzabana nawe. Arabibona abona imbaraga z'Imana uri mu gukina n'Imana. Igituma ubona ibintu bitahinduka turegera Imana neza. Turi mu gukora ibyategetswe. Numara ngo nibagusengere. Bande bagusengere. Bagusengere ugire gute? Sengere. Nako numva muvuga butumwa mwe wari kwigishana. Wabangu pastor nguzo nsengere ngo Imana izompinzo. Ndagusengera ngo Imana izoguhinzo nanje ndayo mfite. Reka sumete. Rewe nibyo ndagira mu buryarya. Nzambwira umuntu nkamwira ndi hagarara ngusengere hano. Abo mfite sindabashobora. Kuza kukugerekaho nawe simbishoboye. Genda urebe umushumba wawe nawe yikorera ibye. Ngira umuntu umwe gusa nyine nzangenda nawe sinomureka n'umuvyeyi. Ni mama bebe. Mama bebe. Uriya muzamubona ni umubyeyi wanje nanjye nabaye umubyeyi we nk'umushumba. Niwe muntu kuva tuvuye no mu niwe arabizi nzabimubwira. Niwe muntu ntoreka gusengera haba n'igitondo kimwe cyaremwe n'Imana.
iki kimwe keretse nkibagirwa abana banje kibagirwa n'umuryango kubera ko ndazanibagirwa niba ndazanibagirwa sinomwibagirwa haba nubwo byomera gute kubera ngo ibintu nk'ibi hari impamvu nari ngiye kuzivuga reka nzireke nzivuge aho n'ubundi nari nyine gusa Kongere haleluya uko nabanye na Mose niko nzabana nawe n'ugenda uko byategetswe n'uko byagenwe uko ijambo ry'Imana risa n'uko rivuga n'ukuri kw'ijambo ry'Imana uko yabaye mama bebe akunda abashumba akunda abashumba apana by'uburyarya akunda abashumba byenyewe kandi akabikwereka mara ngo bagusengere gute se shitse none niwe mukristo nabonye wa mbere uzi ukiranuka ku cyacumi nyamara ngo bagusengere nyine turagusengera kugira ngo ducagagure iyo migozi yakuboshe y'ububandi mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana mwuka wera umugere umuhindure nuko niko tuzogusengera imyaka 5 irashize baba gusengera ngo umwuka guhindure haragusabira imigisha icehe Imana iramubwira ngo amaze gutinya Imana iramwa ngo maneno ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako aya magambo ari muri iki gitabo ntukayakure mu kanwa kawe ngo uzohore uyarimbura hale Bwana sifiwe uheruka gusoma Bibiliya ryari wewe ngize wewe gandawe mbaye ntungura utoki ariko nyine nawe kurabona uwo rwagiyeho ubundi inka yuza ibyo yariye inka ndiza yuza ibyo itariye iyo yabuze ikirya irapfa babyeyi babyaye mukabyaramo ntimwatubyaye umwana ntaza yonka akagera igihe ava ku ibere umwana agahekwa akagera igihe ava ku mugongo icyakora bubu bahuye n'isanganya abana bubu kugira ngo bazotora umugongo wa banyina ariko abana bubu n'ukuri kw'Imana ikibazo abana baba bavuka ubu nyine babona umugongo wa nyina ngo umugongo wa nyina hatagiye agasakoshi akaza kinagira ngo afite umukozi ngo naheka umwana nawe n'agasakoshi ngo kandi ngo umwana ngo akunda umukozi ngo gusumba ko aragukunda ataza kubona aragukunda atazabona umugongo aragukunda bakukiwe gatanda aragukunda uzuza ukamubwira gusa ngo sheri namara ngo umwana ntazakurakarira azokwereka cheza mwebwe ubundi umwana akundira nyina mu gituza akumva ko gahumuro mu mugongo akumva ko gahumuro kuryamana akana kakurira se na nyina kakamwurira kagaseka abana bazaburira bamubonaniye he mufite ingorane mufite ibibazo mutazi mufite ibibazo mutazi mwabakobwa mufite ibibazo mutazamenya uburyo mubisobanura ntasoni
kugira gusa n'udupantaro nuko titwari duherukanye. Haleluya, twongere haleluya, dusubire haleluya. Nushaka ureke kukuzamura ntibibuzaga ko mvuga, sindi hano. Muzoba sinize iby'ubuganga, ntabakobwa barimo kwanga ngo ntibonse abana. Ubupfu gusa bwaje nyine hisekere mama. Ngo ndi wonka ngo batagira utabadahara bishike ti wose nyoko wewe ti wamwose. Ndabizi iyo mvuze ibi hari uvuga ngo Pst Mudaheranwa uri umuturage nyuma yanjye wewe, kuko ayo wize niyo nize ndetse turageraho nageze. L'experience ko ndavuga ibyo nagenzuye kandi biva mu ijambo ry'Imana. Iyo mvuga ibintu si ibyo natoraguye mu muhanda, nibyo nkura mu ijambo ry'Imana. Sayo umurimbo nayo konsa abana, nayo konsa abana. Amashereka agira umumaro mu bana. Muzogira utudebire nimumara muza kwa mushumba ngo nasenge ngo akana ngo sinzi tuza akamaro k'amashereka. Akana kazinga musange sinzi ukuntu ngo baramuroze ni wewe. Muhanda yaravuze ngo mejiroga we mwenyewe umaze kuroga umwana umwiberi kuramukomangira amata y'inga bashizemo n'amazi, hanyuma bazane nido y'ibiti uri kurarongera akada kuruhinje wanze kumuha ngo nta mashereka. Niyo mahimba bari mu kugira bose ngo yavyaye nta mashereka, bagutera imitu yagira. Sinzi ukuntu nagiye muri ibyo ngibyo nyine yaje. Bamukecuru mwihangane, dufite ibibazo by'abana. Ese turi kumwe? Twoha Imana icubahiro. Haleluya. Gukora uburyo bategetswe ugera ku ntego y'Imana pana yawe. Iyo ukoze ibyo wategetswe ugera ku ntego y'Imana, ugera ku by'Imana ishaka pana ibyo ushaka, ugera ku by'Imana ishaka pana ibyo umuryango ushaka, ugera ku by'Imana ishaka pana amarangamutima yawe. Sema haleluya. Tupekelemea. Sema haleluya. Kuko ari data wabitegetse bisoshika. Hapana umuryango, hapana nishuti. Imana iramubwira ngo maneno ya kitabu hiki yasiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari mchana na usiku. Utekereza ijambo ry'Imana mu gitondo na nimugoroba. Yonje nari abantu kukinzamo n'abashaka nko kunama. Ngompa gahusha nkababaza, wenda nkabaza umuntu icyanditswe kimwe aho kiba akunda yama kivuga. Mbereke kamemeretse iki kirere byagoranye. Shimwe bantu b'Imana, hakubasha muzoza murangiza lisansi, murangiza lisansi mugire maîtrise, mutaza musoma Bibiliya. Erega nicyo umushumba yavuze, dufite ikibazo cy'abantu buzuye umwuka wera ariko batuzuye ijambo ry'Imana. Kandi kuba wuzuye umwuka wera utuzuye ijambo ry'Imana niyo makosa abantu bari mu gukora biteye ubwoba. Iyo ikintu cyambabaje nsinzane nabonye ubushize ndagira ngo namwe mwarakabonye akantu kamwe gacicibikana umusore bahabatamba umwamwurira ku bitugu. Mwarakabonye namwe? Nukuri kw'ijambo ry'Imana mushu
njyewe tuyobikora ahondi nyine kurya yo bamuriye ku bitugu nkabasohora bombi gusa muri principe nize zo kuramya no guhimbaza iriya ntayirimo ntayo. Kuryama birarekuriwe, gupfukama birarekuriwe, no kurambarara birarekuriwe. Biriya se biblique biri muri Bibiliya, birimo icyo mbananga ikintu kitari muri Bibiliya, ikintu kitari biblique sinshobora kucemera habe n'ubwo isi n'ijuru bizokurwaho tibikunda. Nibwo buyobe, niko kuyoba. Kutamba hakuza abana uburyo bahaba kubita neza iyo bahabagira gutyo kuntu biriya si ibyanyu ni bya Bibiliya. Ushize nabonye undi yagurutse gutya ngo ashike yurira ku meza y'abapasiteri ngo amaratora Bibiliya yamayishira umuntu mu mutwe. Erega si umutwe, reka si umutwe. Amakosa Yosuwa yakoze. Kubara 11 n'umurongo wa 26 29. Ikosa rya mbere Yosuwa yakoze, yagiriye Mose inama yo kubuza abantu ngo ntibuzure umwuka wera. Yemwe narahumiwe. Mose Yosuwa yakoze ikintu kimwe kitarabaho ku isi. Yanyagenda abwira Mose aramubwira ngo buza abantu ngo ntibuzure umwuka wera. Babuze. Nigeze kubona umukobwa umwe mu Burundi, twageze twinjira muri burakeye, akamavuga indimi tucinjira gutya, akavuga indimi hakabiyo turangiza burakeye akayavuga indimi tukamusiga yicaye aho ngaho yahwereye aha yasaze imigeri ngo buce umudamu kandi yari umukozi. Yamambwira ngo pastor ngo ese nguriya muntu nibikabamo ngo uzumubuze. Nzabuze umuntu uzivuga ku ndimi yose namurahemutse. Mbuze umuntu uzivuga mu ndimi wowe nimwumve nawe. Ikosa rya mbere Yosuwa yakoze, yagiriye Mose inama ngo abuze abantu ntibuzure umwuka. Hasoma Kubara 11:26. Maze mu ngando zabo hasigara abagabo babiri, umwe yitwa Eludadi, undi yitwa Medadi. Umwuka abagwaho kandi bari mu mubare w'abanditswe, ariko batavuye aho ngo bajye mu ihema ryera, bahanurira aho mu ngando. Umuhungu w'umusore agenda yiruka abwira Mose ati Eludadi na Medadi barahanurira mu ngando. Yosuwa mwene Nuni wari umufasha wa Mose uhereye mu busore bwe aramubwira ati databuja Mose babuze. Gira gute? Babuze. Mwumve ibihigo biri mu kubaho. Naragenzuye ubikintu canzwe abantu badakunda batishimiye ni ibintu by'umwuka. Ibintu birwanywa, ibintu bidafite amanota kandi apana hanze mu bakristo ni iby'umwuka. Mose ngo areba Yosuwa we yaramubwiye ngo bari abagabo bari bategetse abantu ngo bava mu bantu bakagenda ngo bakaza nyuma y'ihema ry'ibonaniro ngo bashike buzura umwuka. Aba bagabo babiri bari batowe mu bagenda ngo amarebo ntibagenda barasigara ngo basigare igihe abandi bantu buzuye umwuka weriri umwuka ngo wamuzana bugira gute urabafata. Buriya kuyobora abantu batuzuye umwuka ni ikibazo gikomeye. Mose ngo aramubwira soma 29. Mose aramusubiza ati ninjye urwanya ishyaka. Ese Yosu ninjye urwanya ishyaka kurambwira ngo mbuze abantu boye kuzura umwuka wera.
abantu bahuye n'Imana, Imana irabasuye, none kurwaniye n'ijurwaniye ishaka. Abantu bakoze ibyategetswe biri mu murongo w'Imana, none uraje ngo mbabuze. Aho icyampa ubwoko b'Uwiteka bose bakaba abahanuzi, Uwiteka akabashyiraho umwuka we. Mose asubirana mu ngando n'abakuru ba Isirayeli. Amen. Mose arambwira ati Yesu, nicyo ndaza kwagera yavuze kurera abantu. Aramubwira ati nkubwiye uratakaye. Icyo mpa aba bantu bose bakoze umwuka wera. Icyo mpa kurababazwa n'ibyo mpahindirira niko biza bimera. Usarire mu buyobozi ibi bikubabaza n'ibyo abandi baza baseka. Ejo bundi nabwiye abakristo bari baje atari nka benshi ari bake, ndababwira ngo mu buzima bwanjye, kandi uriya mubyeyi yarabizi na madame, njyewe mu buzima sinza mbabazwa cyane ngo abakristo ntibatazi icyacu. Aho ndakiranutse ngo ntibatuye amaturo menshi, mbabazwa n'abakristo batasenze gusa. Nza nuzura agahinda, kuzura umubabaro. Iyo bigenze nabi gutyo nzambwira Imana ngo nkuraha. Nimero zanje nditubihuje, uzana ikindi kizayifu kizohura nabo amaze bazapfe. Kandi bizibinkorera iyo mbabaye gusa nkababara ko abakristo bataje mu materaniro, inzani sabikankuraho nkagenda, bagasigara bamanga amaso, bakasigara babaho ngo icyo duha mushumba, icyo bamushumba njewe keretse mukangura. Bibiliya iravuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana abo nibo bana, niyo kritere ya mbere kandi niyo ya nyuma. Abayoborwa n'umwuka w'Imana, abaririmba bayobowe n'umwuka, abasenga bayobowe n'umwuka, abatanga bayobowe n'umwuka, abasura abandi bayobowe n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo abo nibo bana biki b'Imana. Iyo ni formule idahinduka. Nasome muri Bibiliya naratangaye, nasanze hari igihe abantu baza basenga ikirere kikabamwe umwuka gusa, noneho abantu bahagera bagahanura nta ndirimbo zaririmbwe. Ubundi indirimbo zigenewe kuririmbwa ngo abantu bahanure, kuko no muri Bibiliya niko havuga. Iyo abaririmbyi baririmbye, uwo hanura yohanura, nicyo gihe cyo guhanura. Ariko hari ahantu ikirere kiza kibaho kikabamwe imbaraga z'Imana. Iyo abantu basenze, abantu bahagera, umuntu akazavuga mu ndimi batarinze kuririmba irembo ry'ijuru, ubuzayifu bwose buza buhashika bukahago. Hako Bibiliya natangaye. Iba ngusoma Samweli wa mbere, irukange Samweli wa mbere 19 murongo wa 18 24. Samweli wa mbere iruke 18 aravuga ngo nuko Dawidi arahunga, aracika asanga Samweli irama, umutekerereza ibyo Sawuli yamukoreye byose. Bukeye hagurukana na Samweli batura i Nayoti. Hanyuma abwira Sawuli bati Dawidi ari i Nayoti irama. Sawuli atuma intumwa ko gufata Dawidi, zihageze sanga umutwe w'abahanuzi bahanura. Samweli ahagaze aho nk'umutware wabo, maze umwuka w'Imana aza ku ntumwa za Sawuli nazo zirahanura. Manuka hepfo. Babibwiye Sawuli, atuma izindi ntumwa nazo zirahanura. Za kabiri zigira gute? Zirahanura. Arongera atuma izindi bwa gatatu, nazo zirahanura. Rekera gute banzu, rekere gute. Ariko none ahumiwe natangaye. Uku nguku ari ikirere gifunze, hatogira ibintu bikoreka. Haba nubwo twosenga tugasenga, ikirere kitaruguruka ntibikunda. Inayoti irama niyo hari ishuri ry'abana b'abahanuzi bigaga ibyo guhanura. Ibi muhaye mubona bigaga guhanura. Hari igitabo twize ngo ni utangulizi wa unabii, kinachotangulia unabii, kugira ngo umuntu ahanure akwiriye kuba ari mu ruhe rwego, abameze gute, hazi biki, hazi irihe banze. Abana bahanuzi kubera akajagari kari kabaye ko guhanura, babajana ku ishuri baza kwiga. Umwaka wa mbere ari abanyeshuri 50. Apana sukwa ngo base n'abahanuzi, oya
bari bagiye kwiga guhanura. Aya makimbirane mwamubona n'izi ntambara n'aya macakubiri yaje mu bantu, abantu banganye ndibaramukanye nuko abantu batize guhanura. Hafa kubasanga ngo umukora kwigisha, umukana ninde wakuye ko ari ko bizabigenda, mukara kwigisha. Tuza tubareka ngo Imana iravuze ngo nibishoboka. Imana izivuga ngo nibishoboka. No ndahumena ukuri kw'Imana. Mwebwe ntimuzamubyumva ngo Imana iravuze ngo nugira gusya ngo ariko kandi ngo birashoboka ngo ko bitokunda ngo kubera iki. Nta Mana izivuga gutya. Imana izivuga ngo biragenda gutya, biragenda gutya. Ni wakora gutya biragenda gutya. Pointre. Kandi buhanuzi buza buje gukora ibintu bitatu gusa. Buza ari ugutesha no kwigisha no guhanura. Ni ibyo bitatu. Ubuhanuzi buciye hirya y'ibyo bintu sibwo. Je sinza nashaka n'umuntu umbwira ngo abantu ngo buriya ngo abantu bagufitiye ishari. Ariko kwanza batangira ishari nico kibi. Nico cyo ntangaza. Abantu ngo bagufitiye ishari. Ako no wokundwa n'isi na Yesu baramwanze. Ngo kandi ko nabona ngo abantu babakurwanya iyi si yose izindwanya yose yo fifite bakeya nyine no kuramwa, ariko nabo ndabonzi keretse wabimbwiye uwo nemera utandwanya ni madame n'abandi keretse babimbwiye batabimbwiye nyine ndibyoroshe. Ngwemera gutese abantu baza bakritika umuntu bagahera ku kirenge bakageza ku mutwe batakugaburira. Inayotirama abana b'abahanuzi barasenga baja mu mwuka binjira mu mbaraga bahamagara data, icyo kirere cyose cyuzura imbaraga z'Imana. Dawudi amaze gukosana na Dawudi, amaze gukosana na Sawuli ngo aramuhiga ngo buke ngo amenya yuko yahungiye hehe Inayote. Umugabo umwe w'umwembe hariya hirya y'ibaraka niwe muntu nawe numvise buriya hari ahantu nkunda kugira madame kama neze abantu baraza ngo abantu baninjiranye ngo bakaniga n'ukuri kw'Imana kese ndase abantu entourage hondi abantu bakinjira ngo baje kuniga abantu amapepo hakaza kuniga yaciye he yocahe no ni gitana keretse nakoze ibyaha 45 munzu ndimo sinje kwirata munzu ndimo ngo inzoka ngo nabonye inzoka ngo yayizanga irinjira yayija he iyigiye kwinjira iwawe ku muryango ukinguye iwawe iraza kwa mudaheranwa gushaka yiki. Mugabo umwe yarabivuze uwari kubitanga mu buhamya n'abantu bari bagiye kumuroga bagize umugambi wo kuroga uwo mupastori barawupanga barawuzuza ngo buce baragende wiwe ngo bagende bageri wiwe. Umunsi wa mbere ngo basanga inzu iri mu kiyaga ngo bagere ngo baragenda banywa amazi abageza baravuga bati yene si imigani n'ibintu byabaye. Basubirayo baravuga batejo ngo buce mu gitondo windi joro baragenda ngo bamare gushika noneho bama basanga inzu iri hagati y'umuriro gusa biragurya bati ninde winjira mu muriro. Imana icyubahiro. Sema haleluya. Tongere haleluya. Dusubire haleluya. Hari igihe tuzadusenga tugasenga tukaja hagati mu kiyaga twasenga Imana ikazana umuriro. Ukuramuna amasengesho yawe yozana umuriro. Kubitero none si bitero kwa bikinguriye mwana wa data uko kurasotora Satani yirekize nimbi kumena umutwe nimbi gukuraho amaso ko ntakunda ivyo washatse. Musi wa gatatu ngo baze bama basanga imbune zijya zakura tuvuge ngo kuko ari data wabifuze aye karirimbe inshuti yanjye mukozi w'Imana
kasubira ugaridata wabivuze bizoshika ugaridata ugarimana yabivuze ugaridata wabivuze we bizoshika sana haleluya kongere haleluya ijambo ry'amazi bagira ngo baraja bakabona batunza bagira ngo baragenda bakabona ngo bucumwa bavamo araza kwa pasiteri ngo ashikara amubwira ati mushumba njyewe ninje nimero 1 kuroga aka karere kose njyewe nimero 1 ariko nasanze uri umurozi gusumba abarozi bose kuko ibikoresho byawe ntibiraboneka abo tuziranye bose baroga ntawe ubifite hatese byagenze gute amubwiraga amakuru y'ikiyaga amubwira amakuru y'umuriro amubwira amakuru y'abasirikare bacunze inzu ye aramubwira ngo njyewe ndi uwa mbere hari n'ibindi utamenye ngira biriya nibyo byo kwicunga buke hari ibindi none kugira inama ugenda uzana ibyawe byose nimara ndaguha ibyanje kuko ibyanje ntibyokorana n'ibyawe yama amubwira ati ndinde ejo mu ijoro ga sinubikora umwene data yabivuze ati abazayifu baza bakora ibintu nijoro abantu baryana ndabizana ngo azana imifuki 3 y'ibiheko erega bibaho bazana utubundema tubundema ikirere yari kizima utubundema tuzatubuyizana twonyine sema haleluya amen niko bimeze Imana iyo yabivuze ngo arangize aramubwira ngo vuga ngo mwami Yesu akiyagiye kumumuti vuga ngo mwami Yesu ndaje imbere yawe nciye bugufi ndatuye mu izina rya Yesu mu izina ya aramwatuza ngo amare kumwatuza aramusengera ubu numuvuga butumwa wo ku rwego rwa barya abantu bari baje kwica umuntu ngo bashike umwuka urabafata abambere ngo haza bakabiri umwuka urabakubita ngo haza bagatatu umwuka urabakubita Saulo aravuga ati se abantu ko mpaye mbatuma ntibaze byagenze gute atereka nigendere njenye ariko bukeye arihagurukira agira mubwe uwo ninde Sauli aho ngo ashike arasukira kwiriba rinini ry'iseku arabaza ati Samuel na Dawidi barihe umuntu umwe aramusubiza bati bari Nayoti irama kwa Yesu nuko ajya Nayoti irama maze umwuka w'Imana muzaho nawe agenda hanura kugezaho yagereye Nayoti irama iwe toha Imana icubahiro sema haleluya twongere haleluya dusubire haleluya amen ugaridata wabivuze bizoshika nimba ushaka ko abanzi bazakwikubita hasi injira mu mwuka nimba ushaka ko bakurwanya bazafatwa n'ibikurimo injira mu mbaraga z'umwuka ntiyagira umuntu uzakuzibiza aya bakuzibize ku bindi ariko ntibakuzibize kuzura umwuka wera ngo amaragira gute arahanura ngo amare guhanura bigenda gute we kuraharangize agenda hanura kugeza aho yagereye Nayoti irama ngo ahagere ahageze yiyambura imyambaro ye ahanura imbere ya Samuel arambaraye hasi yambaye ubusa agize gute yambaye ubusa ko murumva imbaraga zifata umuntu agahanura yambaye ubusa ntibumva ko byakomeye kandi ari umwami ngize imbaraga Imana idushakaho ni urwo rwego Imana ishaka ko twinjira mu mwuka abanzi nibadukurikira abanzi nibaza badusanga abanzi nibaduhiga sema haleluya twongere haleluya subire haleluya sengera ikirere cy'inzu yawe sengera aho utuye sengera ku kazi sengera aho ukorera abantu nibazoza baza bashike bahure n'imbaraga z'Imana
barareka kukurwanya umushu wasenge ngo kukaze ngo bamereye nabi bakwicareho ngo hari umuntu uri kukureba nabi iyo bahakureba batatu ntufite umuti injira mu mwuka si mu mwuka gusa umuntu yoguma akagutesha umutwe gute tosha bucafu ufite imana kura ubucafu ikirere ntikiratunganishira mu mbaraga ikirere gitungane gusa nusoza uryame wiziguye usinzire utikanga sema haleluya injira mu mwuka gusa Bibiri iravuga mu Batesalonike ba mbere mu gice cya 5 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 haravuga ngo ntimukazinye umwuka w'Imana kandi timugahinyure ibihanurwa oya ahubwo mugerageze byose mugundire ibyiza abantu mujewe ngo ejo ubuhanuzi sinzambyumva uzawumvike uzawumva ibi Bibiri iravuga ngo ntugahakana ubuhanuzi ariko nimba baguhanuriye ngo ugiye gupfa vuga uti sinshaka gupfa ni bibi ngo mu bicunguze ni mumara ngo mugundire ibyiza ibi mubireke mama Landry umunsi umwe aramuzi umumama w'umukristo wacu twagiye gucya twicaye muri biro na represent tubona ururimi rwashesha haje hayiruka niki mama Landry ngo bitangaza birabaye ibiki ngo haramubwiye ngo Landry agiye gupfa bande bakubwiye ngo muhanuza ahuye nawe ararwaye Landry ngo ya none niko Imana yavuze ushaka ngo apfe cyangwa ngo abeho ati ndashaka ngo abeho ndahanuye nabeho Landry yararangije ishuri universite karaja gushaka ngo yaje ikimyira kigeza ahangaha ngo baramwe ngo Landry agiye gupfa baho ndabivuze kenda ubeho ashime forme de sango atukuke aliye hai yeme muhaye Imana icyubahiro mwuka byara sema haleluya haleluya tunganye ikirere gitunganye wewe ni wewe Mungu anataka ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo abasenga data ngo bazamusengera mu kuri no mu mwuka ngo benabo ngo niwo data gira gute fuluba bengani talaba kusele fleshele ble sema haleluya haleluya wanaongozwa na roho wa Bwana ndio wana wa Mungu abatari uyoborwa n'amaranga mutima oya kosa rya kabiri ya Yesu kutagisha Imana inama Yosuwa amaze gutsinda Yeriko murabizi ko bahazengurutse gusa igitangaza c'Imana bacecetse gusa hari igihe bisaba ko duceceka tukazuvuga formule y'umwuka kora ibyo utegetswe Imana ari yababwiye ngo ntibagire gute ntimuvuge muceceke gusa mu ngindi ngo ese ngo kwibyo ngo byotanga umusaruro ngo ariko ngo Imana ni igifu ngo irabwira abantu ngo 40 ngo bagende batavugana nakanwa gusa warashusha kanwa urabishobora nyina kanwa karashusha uvuga
Gekimwe Yesu yigeze kubwira abigishwa arabwira ngo mugende ngo niba baramutsa mu nzira mu bihorere. Ako Yesu ako ariko nokoranye na Yesu yo tubana yemwe. Dushaka kubifana madame aramusa abantu ariko uko kuri aramusa abantu kwari kabizage agira urwo rukundo rurengeye abantu bose nabonye tiyosha ku muntu atamuramubwira ese nyabo azaminigisha nyine nuko byananiye nje nkamuca ukagenda ngahera musawana Imana yaguhaye iyo mpano nyine jewe ndayo mfite. Yesu yigeze ku kintu arazibwira ngumva ndabatumye uko mbategetse. Ese ko turumvikana uko mbategetse tiyagira umuntu muramutsa. Muraho Pst Mudaheranwa bene abazango ngo se ko yajinyitse ngo habaye iki nguruzi rwuzuye cyagihe Yesu yambwiye ngo nceceke. Yamara kagira muhanda z'abango wafanye nini wanyamazisha murakazi ninde wogatera karabananiye kera kangahoda wanyamazisha Bwana milele wanyamaze kwenye midomo yangu. Wapofushe macho yao wasinione wakae mbali nami. Wakae sema haleluya. Wapofu aliko yeme mwanda nuambe ngu wafanye wawe vipofu wasinione. Aya ko niwe wambere yeme ubaye nka munsi wa Elisa ngo yabwiye abantu akoni ukumuzamona abanyamwuka nibage ukundi njewe yo namerewe nabi singira amasengesho menshi yongeye gukomesha ikintu kimwe sinza ntwara umwanya nzamvuga ijambo rimwe. Elisa yanyavuga ngo nibahume nicyo sengesho rigufi rya mbere tiyavuze mu ndimi tiyavuze ngo data ngo uri kurabona iki gitero cyoroshe ukuyaba ari twebwe ukavuga ngo mana ngo sinagucumuyeho ngo urandinda ngo uri kurabona nawe burya ari benshi ngo kandi ni jewe baje gufata. Oya yaravuze ngo bahume bahume. Urwego rumwe tuzatugeramo ukavuga gusa ngo wanyamazishe wakaye kimya ikabacecekesha kutagisha Imana iki inama ngo amare gutsinda Yeriko ngo arangize ngo bagiye gutera ayi. Imana izagusubiza kuri kimwe tukagire ngo ko yagusubije niko izasubiza ejo ntibishoboka. Subira uyibaze ese iki ngikore gute ngo yamabwira abantu muri mwigendere nta kibazo bagenda Imana itabategetse buragenda ngo amare gushika bagiye gutata ngo bagaruke bamamubwira ngo reba ibihumbi 2 ngo abandi nta kibazo baragiye barapfa. Ese turacari kumwe? Yego. Mbabwira akantu kamwe hariho abantu nk'abane bashobora kukugira inama umuntu azahura nabo. Umuntu wa mbere kugirwa inama n'umuntu utareba kure kugirwa inama n'umuntu utazureba kure ureba hafi. Ikinyamujongo usomye Samuel wa mbere igice cya 26 n'umurongo wa 7 nuko Dawidi na Abishayi bagera muri izo ngabo ninjoro basanga Sawuli aho yibikiriye asinziriye ahakikije amagare icumu rye rishinze ku musego kandi Abuneri n'ingabo baryamanye bamukikije ngo amare Abishayi ngo agira Dawidi inama abantu bataza bareba kure abwira Dawidi ngo c'est l'occasion Imana irakwibutse kwivuna umwanzi ya twe twahageze kandi barasinziriye. Ariko Imana ishimwe Dawidi yari yaruzuye umwuka w'Imana ngo aramubwira ngo Abisha umukozi w'Imana
umukozi uw'Imana yasize amavuta jewe mwice ejo wowe kuvuga pasiteri nabi ntibizabikugora, kumuvuga hanze ntibizabikugora, kumutuka ntibizabikugora, kuvuga ko umutwe w'uhengamye ntibizabikugora, kuvuga ko udapanze neza ntibizabikugora. ejo sinigeze kubabwira ko madame yigeze kumura ngo umuntu umwe yamubwiye ngo nzanambara nabi se, hari ishati yari yangurira, hari urukweto yari yangurira, nzanambara nabi se, ndamubaza ndetse wowe uzubona nambaye gutati ni neza, ni we wa mbere uzoza umbwira ko nambaye neza cyangwa nambaye nabi, abandi ntibanjejwe. Uwo yari umukristo wanjye, yari umukristo nshumbye, yari ko abivugira mu nzira mu mayira abiri. Ndaseka siku wawuseka ati tahubwiye atavuga ko nza nambara nabi byantangazaga, n'uburyo nza nambara neza wenda kugirwa inama n'umuntu ureba hafi akakubwira ngo musebye, ngubwo yakubwiye gutyo nawe musebye, ko yavuze gutyo wavuze gutyo wewe genda uje kumutukira mu rugo ejo ntaco murushije. Uwa kabiri, kugirwa inama n'umuntu wakugiriye impuhwe, amarangamutima, emotion. Nuko umugore wa Zereshi n'inshuti ze zose bamugira inama bati nibashinge iki giti kirekire cya mikono 30, maze ejo uzavugane n'umwami umusabe. Umuntu azavuga ngo asaba undi yenda mwice. Uyu ni Mordekai na Hamani ngo ashitse mu ngando, naho ntazi tekiniki Imana yayikora, ngo ashike umwami kazi ngo aravuga ati ndashaka ejo mwami ko tuzosangira na Hamani twenyine. Hamani yamagana ngo ashike mu rugo, yamababwira ati muzi ibintu, ati neregana n'umugore wa yavuze ngo tuzosangira, niko yavuze ati umva rero tukugira inama. Abantu emotion, amarangamutima, ati kuntu tubonye ugende ubanze usabe Mordekai niwe mukuru wa Isiraheli, kandi duconga igiti cyiza. Uragiconga bazakikurizaho yambaye ngamuhanye tuza abantu bamize Yesu Kristo mu mitima yabo. Mordekai yari yamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana nayo yari yateguye ifarashi yo guhekwaho, birategekwa bamutambagije aho bamusebereje, kandi bamutambagije iwe wa haleluya. Banzurebe kugira inama, banzurebe niba amarangamutima ngo yamayumva ngo amare kuyumva, mu gitondo yamagenda arapanga ngo nimanze mutegura igiti, baragitegura baragishinga, ngo reka agenda aje gusaba Mordekai ngo ashike yamasanga Imana, umwuka wa Yesu Kristo yaraye mukiringa. Saa 7 ndagira ngo saa 8 mbazane dosiye, nta muyobozi urasoma dosiye saa 8. N'igihe cya Mordekai gusa niho basomye dosiye, umwami yamasoma dosiye ngo arangize, bugiye guca gutya nyine Hamani barashitse, yamamaza ati se ninde uraho hanze, ati ni Mordekai. Hamani ati okay, ati se Mordekai ko nasomye ngasanga hari igihe yagendeye umwami inama bagiye kumwica, hari icyo yagororewe, atoya nta kwindura hawe, atoya ninde uri hanze, ati ni Mordekai. Mubwira se hano Hamani, mubwira se hano araje kumane gushinga, ati uwo mwami akunda azagirirwa gute, ariko mutima uzubeshaye. Nico gituma umwanditsi yavuze ngo ngurusha ibintu byose gushukana wamumushuka. Haleluya, twongere haleluya.
mu mwuka, ubaha Imana, tinya Imana, umvira Imana, winjire mu mbaraga z'umwuka gusa. Sema haleluya. Numara ukora ibyo wategetswe. Yamamubwira ngo ibyo byose uvuze hatabuze na kimwe, ati yego, ugende ubikorere nde. Yamagenda ifarasi iragenda, kandi Imana nayo irankundira yo gahezagirwa na Yesu Kristo. Iragenda yamica iruhande rw'inzu, inzu yamica iruhande rw'inzu. Umugore aramura Yohana, umugore aramurangiza, abona wabo yabize ibyuya, ni ku ifarashi karagenda, ifarashi kiragenda ashyize ku kwina, hari kwanse amarejo yose ngo aseruke. Aseruka ati ndapfuye niki. Ati se ntiwambonye? Ati nakubonye wayiguruka hejuru y'ifarasi niki. Kurabaza ngo niki? Ati urya si Moridekayi wari hejuru y'ifarashi. Pange navuga ngo Imana ikunda ngo azamugira gutya. Ugaridata wabivuze, ugaridata wabivuze bizoshika. Sema haleluya, haleluya, tongere haleluya. Yishimana inama bazu basimana, ibyo bazokubwira nawe ugenda ubazimana, wihererana Imana uyibaze utese ibi nibyo urabivuga hiki. Yosuwa kubera kutabaza Imana baragiye ngo batere Ayi, abasirikare barapfa, ngo agaruke ngo abaze Imana. Imana yambaye ngo twasezeranye nawe kutazagira ikintu ukora utambajije. Kubera ko utambajije. Soza bene data, aha simbavuze byinshi kubera ko icyayi. Oya, reka nje ku cya gatatu. Yakoranye isezerano n'Abagibeyoni. Iryo rindi kosa rya Gideyoni, rya Yosuwa. Yakoranye isezerano n'Abagibeyoni. Narahumiwe. Imana yabwiye Yosuwa ngo numara kwinjira mu gihugu uzica Abahiti, wica Abahivi, wica Abayebusi, wica Abagirigashi, wica Abakanani, wice yaramoko 7. Ugenda uzuyice, ntukagire n'umwe usiga. Numusiga hakagira usigara, agasigara umva tukubwira, uzosiga azakubera ihwa mu rubavu. Soma iri jambo riri hano, iba ngusoma wumve. Banza usome Yosuwa ibice 9 n'umurongo wa 3. Ihute vuba vuba. Ariko Abagibeyoni bumvise ibyo Yosuwa yakoze i Yeriko no kuri Ayi, bahimba ubwenge baragenda bihindura intumwa, bajyana amasaho ashaje ku ndogobe zabo, n'imvumba za vino zishaje ziteye ibiremo zibaririye, bambaye inkweto mu birenge zishaje ziteye indomo n'imyenda ishaje y'ubushwambagara, kandi imitsima yose y'impamba yari yaragwengeye iguye uruhumbu. Ugeze ku murongo akangahe? Murongo wa 5. Somo w'umunani. Babwira Yosuwa bati turi abagaragu bawe. Yosuwa arababaza ati muri ubwoko ki muturuka he? Baramusubiza bati twebwe abagaragu bawe turaturuka mu gihugu cya kure, twazanywe ino n'izina ry'Uwiteka Imana yawe. Urangije umurongo akangahe? Ndacyari ku wa 9. Kuko twumvise kwamamara kwayo. Numara usimba usome 15. N'ibyo yakoze muri Egiputa byose. Nuko Yosuwa asezerana n'isezerano ry'amahoro. Agira gute? Asezerana n'isezerano ry'amahoro. Imana yari yaramubwiye ngo ntugakorane isezerano nabo. Mu gutegeka kwa 2 uraza kwasoma ibice 7 n'umurongo wa 1 n'umurongo wa 2, na Yosuwa ibice 23 n'umurongo wa 13. Imana yari yaramubwiye ngo tugakorane isezerano nabo. Buriya soza aho ngaho. Nuko Yosuwa asezerana n'isezerano ry'amahoro no kutazabica, n'abatware b'iteraniro bararahira. Ngiye gusoza. Ese turi kumwe? Imana ko ndavuga amakosa Yosuwa yakoze. Imana iramubwira ngo wice ibintu uzica abantu bose. Buriya Imana yadutegetse kutagira ikintu duhisha muri twe. Yabivuze. Niba ukijijwe kizwa. Niba ukijijwe kizwa. Aragenda ngo amare gushika arica, ngo amare kwica,
noneho abagebeyoni ngo bumva amakuru uko dufite abagebeyoni mu nzu y'Imana. Hariho Bibiliya ivuga ngo hariho abantu ngo baseseye rwihishwa, ngo baraseseye rwihishwa abatasi, ngo baje gutatika umunezero w'abana b'Imana. Ngo ese wabonye ngo mu rusengero noneho ngo wa muhungu ngo uburyo yarakwagira gutya nica atahanye n'umutasi. Ngo noneho ngo ibintu ngo pasiteri yarakwagira ngo jewe noneho byanyobeye. Ngo ese biriya ngo biri mu mwuka biri muke. Ubundi Bibiliya iravuga ngo abanyamwuka ngo nibo baza basesa abandi bakabamenya. Ngo ariko umunyamwuka ntazaseswa ndiwo mumenya. Ngo akoranise ngo ashikarisha abagebeyoni ngo bumva amakuru, baraza ngo baramubwira bati twebwe tuvuye kure. Ariko ureba mu rusengero hari umuntu womenya ngo womenya ngo harimo bamaneko. Kandi amvuze mu mpande zose, hari abisi hari abo mu nzu bose barahari, baza mu rusengero batazanwe n'umwuka, baje gutata umunezero. Aho harahari. Soma Yuda igice cya mbere. Igice cya mbere n'umurongo wa 4. Wahabonye? kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, n'abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine data buja umwami wacu. Dufite abantu abagebeyoni Imana yari yaravuze ngo mubarangize. Hariho abantu mu nzu y'Imana ureba ukamwitegereza ukibaza ngo ese kwadahinduka kw'iminsi igenda. Imana yaratubwiye ngo twuzure umwuka wera, ibiri muri twebwe, ishari, inzangano, umutima mubi, kwangana, kudakundana, ibyo n'abagebeyoni bakwiriye kutuvamo. Nutabica, nutabarimbura, kandi ni wewe. Muririmbyi yaravuze ngo ibinyanduza, ngo ibitwanduza bibahe. Ibimbamo binyanduza. Ibitwanduza bibahe. Ngo yangerageje, yakugerageje gute? Ahubwo ni wewe wigerageje. Ariko nguze uburyo yatumye mbabara. Ubundi kubabara se kwavuye hanze, kuvuye iburasirazuba. Aho tiwakwisha. Kosa rya nyuma Dawidi yakoze Yosuwa ntiyigeze ategura uwo kumutsimbura. Dawidi Yosuwa ntiyigeze ategura uwo kumutsimbura uzamusigarira. Imana yateguye Yesu ategura intumwa, Mose ategura Yosuwa, Eliya ategura Elisa ngo agire ngo ategure Gehazi biranga. Hanyuma Pawulo ategura Timoteyo. Yosuwa ntiyategura uzamusubirira. Nico gituma haje igitabo cy'abacamanza. Ubwoko bwinjira mu mwijima, tibaba gisenza Imana kubera ko atagize gute, atateguje uwo kumutsimbura. Bavandimwe, reba neza, isuzume ese ayo makosa tiyobariho, tiwabuzuga y'iby'umwuka. Ese tiwaba utagishimana inama? Ese tiwaba hariho ibintu utarimbuye muri wewe bikakubera umucu, bikakubera ihwa? Ese nyuma yo kuvaho kwawe niko hayibona, hariho uzasubira mu mwanya wawe uzitirirwa wewe? Imana ibafashe, Imana ibaheze umugisha, dukora icyo Imana ishaka kugira ngo tugere ku mugambi w'Imana. Murakoze. Duhaguruke twese duhagaze. Twese duhaguruke twishimye cyane kubana namwe. Bashumba, turanezerewe cyane ku majambo Imana ibanyujijemo. Nagize icyifuzo cy'uko mugaruka kuwa gatatu mwembi. Murashigikiye, mukomere Imana amashyi. Twese duhaguruke dusoze twese duhagaze. Dushimiye cyane bene data bavuye mu ntara, Imana ibibibukire. Katuzamura ibiganza, twese tuzamuye ibiganza. Uvuga ngo Mana yo kwizerwa,
uyu munsi niriwe imbere yawe. uyu munsi niriwe imbere yawe. Subiramo niba ntacyo bigutwaye. uyu munsi niriwe imbere yawe. uyu munsi niriwe imbere yawe. nizeye imbaraga zawe. nizeye imbaraga zawe. ijambo ryavugiwe aha. ijambo ryavugiwe aha. rindemera amashimwe. rindemera amashimwe. hutaza abagebiyoni. hutaza abagebeho. ingabo za farawo zikorwe n'isoni. ingabo za farawo zikorwe n'isoni. ibimpagurukiye byose. ibimpagurukiye byose. ibimbangamiye byose. ibimbangamiye byose. Mana urabizi. Mana urabizi. rwanya ibindwanya. rwanya ibindwanya. hagarara mu ruhande rwanje. hagarara mu ruhande rwanje. komeza amaboko yanje. komeza amaboko yanje. undinde gucogora. undinde gucogora. undinde gucika intege. undinde gucika intege. nemera imbaraga zawe. nemera imbaraga zawe. mpagaze ku cyo wavuze. mpagaze ku cyo wavuze. mu izina rya Yesu. mu izina rya Yesu. Amen. Amen.